zuzenean. Txurdin ez zaio gongo gea. Urbildu pixkat, ez? Opa, ekipo. Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Imaginatuko dezue emozioz beteta gaudela gaurkoan, eta gure emozioa dela, gure lurraldearena, eta mundu guztian zehar realzale diren guztien emozioa. Hortaz, gaurkoan hemen nirekin batera daude Joni Sausti Donostiako alkatea, Jokin Aperribai Realeko presidentea, Anton Arriola Kutxabankeko presidentea, eta Joseba Urkiola EITB-ko kiroletako zuzendari nagusia. Ongi etorria bene-benetan zuei. Eta noski, txurdin ere gurekin daukagu gaurkoan. Elkarrekin egin nahi izan dugu prentsaurreko hau, izan ere ikusten da gure lurraldean jendea nola emozioz betea dagoen, hasieran esaten genuen bezala. Gogoan daukat nola 93. urtean, Euskitzek, Bertso txapelketaren finalean, Anoetako belodromoan, esan zuen, nik ere bihotza txuri urdina daukat. Eta hala ikusten da gure lurraldean. Hemen esan dezakegu Gipuzkoako plazan, Gipuzkoako bihotzean gaudela. Eta gure bihotza txuri urdina dela. Eta gure bihotzarekin batea, hainbat bihotz bai Gipuzkoan eta baita mundu guztian zehar ere, realzale garenok, egun horretan taupada elkarrekin egin nahi dugu. Bihotzak elkarrekin taupada egitea nahi dugu. Izan Sevillan, izan Gipuzkoako edozen txokotan, edo munduan zehar, elkarrekin bibratu nahi dugu realaren finalean. Nik adierazi nahi dut ere, Gipuzkoako diputatu nagusi gisa, realak islatzen duena kirolaz asko zaratago doala. Alegia balio batzuk ordezkatzen ditu, eta balio horiek dira oso gureak, balio horiek dira oso gipuzkoarrak. Eta horregatik dauka talde honek halako atxikimendua gure lurraldean. Balio horiek dira apaltasuna, da taldelana, da ambizioa, da saiatzea etengabe, da elkartasuna eta talde izaera. Kamiseta maitatu, kamiseta errespetatu, eta kamisetarekin dagokionez harrotasunez aritu, eta ez harrokeriaz. Hori etxek dira realaren balioak, balio horiekin bat egiten dugu, eta balio horiek inoiz baino beharrezkoak dauzkagu, gaur egun ikusita munduan zer gertatzen ari dan. Eta balio horiez gain, guk ere behar ditugu lekuak, espazioak, elkarrekin disfrutatzeko, elkarrekin ospatzeko, elkarrekin komunidadea sendotzeko, elkarrekin balio horiek aldarrikatu eta esateko olakotxeak gerala gipuzkoarrak eta olakotxea dala reala. Por tanto, hoy queremos también reivindicar en todo Guipúzcoa y en todo el mundo, todos y todas las realzales, los valores que nos son tan propios, como son la humildad, la ambición, el trabajo en equipo, querer la camiseta, respetarla, la solidaridad. Esos son los valores que nos son tan propios y por eso tiene tal grado de adhesión la Real Sociedad. Más allá de los valores, necesitamos también como comunidad espacios en los que disfrutar juntas, espacios en los que disfrutar juntos. Y por eso, en Guipúzcoa, a lo largo de todo el territorio, hemos organizado, más allá de Donostia, en Alderdi Eder, donde vamos a celebrar conjuntamente la final, también en otra docena de municipios y en muchos más, espacios con pantallas gigantes, donde vamos a poder celebrar conjuntamente esta final para la que han peleado tanto por llegar. La ilusión y la emoción son nuestras y queremos que disfrutemos juntas y juntos de esta final con estos valores que nos son tan propios, con el respeto, con la solidaridad y queriendo y respetando nuestra camiseta. Hortik aurrera, nik Joni Saustiri hitza emango diot Donostiako alkateari, baina aurretik aipamen bat egin nahi dut. Atzean ikusten ditugu Gipuzkoako herri guztien izenak. Hau lurralde baten taldea dalako eta horrela aldarrikatu nahi dugu. Eta lurralde honen hiriburuko alkatea, Joni Sausti, zurea da hitza.
Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko diputatu nagusia, Eider Mendoza, laguna eta lankidea. Eiderrek oso ondo azaldu duen bezala, Gipuzkoak eta Errealak non egiten duten bat, zein baloretan egiten duten bat ondo adierazi du, eta nik horri gainera gehituko nioke txuri urdinak, sentimendu txuri urdinak guregan ere pizten duen ilusioa. Eta bai ilusio hori, sentimenduak eta balore hori guztiak guri tokatuko zaigu, asteburunetan gorpuztea. Hori guzti forma ematea tokatuko zaigu. Eta hori egingo dugu, besteak beste, hementxe, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian. Eta hemen, sekulako fanzone bat antolatuko dugu, larun batean, sentimentu guzti horiek gorpuzteko. Hau da, barruan daukagun sentimendu hori kaleratu egingo dugu. Eta egia da, kopako final honek zerbait ekarri baldin badio belaunaldi berri bati, izan da kopa finala topera bizitzeko aukera. Eta momentuak merezi duenez, guk ere dana emango dugu, eta Euskadi guztian egongo diren bi pantaila handienak hementxe Donostian Alderdi Ederren izango ditugu. Baina ondo dakigun bezala, realzaleak, txuri-urdinak oso adin zabala izaten dugu, izan ere, sentimendu txuri-urdina bada, belaunaldiz transmititzen den sentimendua, eta publiko zabalari antolatutako programazioa izango da Donostian topatuko duguna. Egun guztian zehar, presente izango ditugu eta ilusioa eta sentimendu horiek guztiak puzgarriak izango ditugu aurrentzat, goazeneko artistak haiek eskainitako ikuskizunak, Xavier Solano abeslaria hemen ere izango dugu, eta parranda zalentzako ere, DJ Jonkasek ere girotuko du egun horretako gaua. Eta guztia posible da bat egin dugulako, sentimendu batek bat egiten dugulako gugan. Eta horregatik nik gaur eskerrak eman eizkiot, Antxoni, Kuntxabanken izenean, Jokini, Real Sociedad, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eider Mendoza eta jakina baita ere EITB-ri Josebari. Beraz, bat egin dugu honetan, merezidulako momentuak. Como decía, si algo trae esta final de la Copa es la oportunidad para una generación de poder vivir a tope, al 100% una final. Eso es algo nuevo para muchas personas que estamos hoy aquí, para una nueva generación, y es verdad que el momento lo merece. Y puesto que el momento lo merece, lo vamos a dar todo. Al igual que el equipo, nosotros también, para todas aquellas personas que se vayan a quedar aquí, animando a su equipo, vamos a generar un espacio donde todas esas emociones, los valores, la ilusión, los sentimientos cojan cuerpo. Y eso va a ser aquí, en Donostia, en la capital de Guipúzcoa, del territorio, y va a ser concretamente en Alderdi Eder, donde vamos a tener una fanzone que va a albergar actividad durante todo el día, también para todo el público, porque entendemos que el sentimiento txuri-urdin, si es algo que se transmite de generación en generación. Lo heredamos casi como de la familia, prácticamente. Tendremos programación amplia para todos los públicos, hinchables, espectáculos, Xavier Solano, DJs también para amenizar la noche. Y como decía, todo esto es posible porque hay algo que nos une, hay un sentimiento, hay un momento que nos une, es la final de la Copa, pero sobre todo es la Real Sociedad. Eta nik bai, amaitu nahiko nuke, hitza jokin aperri bairi emanez, Erraleko presidenteari, baino hemen ere gure ondoan txurdin dago, txurdinek ondo baino beto ordezkatzen du geure afizioa, geure jarraitzaileak, sentimendu hori, eta uste dut gaurkoan ere tokatzen zaigula justizia egitea, besteak beste. Ze gurea, Realarena bada afizio eredugarria. Eredugarri izan gara beti, plaza guztietan. Eta badaude garaipenak, badaude markagailuak ematen dizkibuten garaipenak, baina baita ere, uste dut, Aitor Zabaleta bezalako jarraitzaileei hori egiteko momentua ere izango dugula. Badala kopa hau ere, berea. Beraz, ea aukera badaukagun, zeruraino altxatzeko kopa berak ere ikutu dezan. Eta besteak beste, hitza pasako diot Jokin Aperri bairi. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Muchísimas gracias a todos por venir. Quería agradecer primero a la diputada general, a Eider, al alcalde, a Antón y a Joseba, y quería agradecer también a las 4 instituciones por apoyar siempre a la Real. Creo que cuando juegas una final de Copa es más lucido, pero son 4 instituciones que siempre han estado muy cerca de la Real, y sobre todo en los malos momentos, que es cuando más necesitas a las personas. Por lo tanto, quería agradecerles a los 4 y también a las 4 instituciones el apoyo y la cercanía que la Real siempre nota y siempre siente de las 4 instituciones. Primero quiero decir que estoy muy contento.
y la verdad es que muy emocionado. Jugar una final de Copa no lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, en nuestros 116 años de historia, y son pocas las oportunidades que tenemos de ganar un título. Y lo que también quiero decir es que vamos a pelear a tope para que la próxima vez que estemos delante de todos sea con la Copa. Tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas, muchísima concentración. Es difícil el reto que tenemos delante porque jugamos contra un gran rival, pero que lo vamos a intentar traer la Copa. Quería agradecer también a la afición, la respuesta que ha tenido la afición durante todo el torneo de Copa, en los partidos contra el Osasuna, contra el Alavés, contra Athletic Bilbao, la afición de la Real y también la afición de los Osasuna, del Alavés y del Athletic. Ha sido una respuesta ejemplar. Hemos jugado 4 derbis y en los 4 derbis la afición vasca ha demostrado lo que es el fútbol y lo que es jugar partidos de fútbol con un ambiente increíble. Creo que hemos sido en los 4 derbis, y me refiero a las 4 aficiones, ejemplos de cómo debe ser el fútbol y cómo debe ser el deporte en general y cómo se deben comportar las aficiones. Y quería agradecer también a la afición la respuesta que está dando para apoyar a la Real Sociedad, para apoyar a la Real Sociedad en Sevilla y también para apoyar a la Real Sociedad en Donosti y en Guipúzcoa. Yo creo que no es importante, o por lo menos no es lo importante, ir a Sevilla, o lo más importante. Yo creo que las finales se viven y cómo se viven es pues lo que nos va a quedar en el recuerdo para todos. La final se va a vivir en Sevilla, pero la final también se va a vivir aquí en Donostia, la final se va a vivir en todo Guipúzcoa, y yo creo que aficionados de todo el mundo de la Real Sociedad también van a vivir cada uno en su casa. Quería agradecer a todos el apoyo que ha dado la Diputación Foral de Guipúzcoa, EIDER, con el esfuerzo que habéis hecho en estar presentes en toda la provincia, en todo el territorio, y también el apoyo que ha dado pues el Ayuntamiento de San Sebastián pues en la ciudad de San Sebastián. Agradecer a todos y, como he dicho antes, espero que la próxima vez que nos veamos en la Diputación o en el Ayuntamiento, espero que nos veamos el lunes y que lo podamos celebrar como se merecen pues todos los ciudadanos y guipuzcoanos. Eskerrik asko a todos. Antón, es tu turno. Bai, arratsalde on denoi, placer izugarria da niretzat hemen egotea, Reala babesten, Reala laguntzen. Nire aldetik bakarrikan 2 puntu, lehenik kirolaren balioak ere mai gainean ipini nahi ditugu, batez ere konpromisoa, respetoa, talde lana, balio horiek denok konpartitzen ditugu eta bateratzen gaituzte. Bigarrenik, gure bezeroen artean, batez ere Gipuzkoan, milaka errealzale daude, baina kaso honetan guretzat ez da bakarrikan gure bezeroren kontu bat egon behar dugu, egon nahi dugu errealzale guztiokin Gipuzkoa osoaren alboan bultzatuz, gozatuz eta ziur nago, horrela espero dut, garaipena ere ospatuz. Eta hala esan bedi, gora erreala eta sorte hon. Bueno, kaixo, arratsaldeon guztiei eta asteko eta behin eskerrak bai Foru Aldundiari, bai udalari, bai realari, eta baita Kutxabankeri ere guretzat, sorteko dun sentitzen gara eta plazer bat hemen egotea, aipatu dugu Donostia, aipatu dugu Gipuzkoa, baina hortik haratago guretzat Euskal Herri luze zabaleko final bat ere bada, eta taupada txuri urdina, bihozkada aipatuta taupada txuri urdina, espero Euskal Herri luze zabalean euskeraz ikusi eta entzuteko aukera izatea. Gaurtik hasi, jada lankide batzuk Sevillan daudelako, gaurtik hasi eta espero dezagun astelen iluntzera arte, kolore txuri urdinez zipristinduta egotea, bai medio guztietan eta baita gertatzen den guztiarekin. Aipatu dugu elkarlana dela eta horretan gabiltza jada aste batzuk, bai erreala,
baita Donostiako udala ere behar bezala atontzen, eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere, eta horretan gabiltza larun batean Donostian erdigune berezi bilakatuko da arratseko 3:00 aurrera, eta espero dezagun ordu txikiak arte pozez eta zirraraz hasitako arratsaldea ezin hobeki amaitzea, hori behar bezala islatzen saiatuko gara, eta gure aldetik Donostian egiten den hori eta Donostian ezarrita dauden bi pantaila erraldoi hoietaz aparte hori elikatzen saiatuko gara, eta baita ez soilik alderdi ederren, baita portu inguruan ere makusi gunearekin, alegia etorkizunarekin, gazteekin, eurak ere behar bezala eta ongi pasa dezaten ere saiatuko gara. Bestalde, programazio hori begira, aste guzian gauza asko antolatu ditugu eta larun batean fokoa jarrita, esan dezagun arratseko 8:00 aurrera euskaraz, eta ETB2 ere saio berezi bat egongo da arratseko 7:00 aurrera, baina batez ere 8:00 aurrera eta gauak ematen duen arte Sevillan, bai Donostian eta baita Gipuzkoan gertatzen denaren oro kontatzen saiatuko gatzaizkizue, eta ostean aipatu moduan espero dezagun, eta hori da gure nahia eta desioa, astelenean ere programazio berezi bat jarrita daukagu, eta batez ere zeru eta lur behar bezala elikatu eta behar bezala islatzen saiatuko gara, gauzak ondo badoaz eta ondo biribiltzen badira, aipatu moduan zorterik onena eta guretzako plazerra izango da Donostian, Gipuzkoan eta Euskal Herrian gertatzen denaren oro, euskaraz leku guztietara zabaltzea, eta horixe izango da gure asmoa. Eskerrik asko.